promijenili. Koja vam je noć ovdje? Samo 14, tačno danas 14 dana i 14 noći. je vam hladno? Naravno. Pa to smo malo Sreća imamo burevo. Nešto razmišljam. Ajde, s Brkom sam pričao da napravimo neku varijantu. Ne napravimo neku varijantu. Plenum na nivou mora imati prostora za ljude i zadruge. Danas sam im dao dva prijedloga. Jedan prijedlog je da svaka općina... Mislim, oni su svi manje i više obolili, ja sam to već rekao. Obolili ovdje? Obolili ovdje. Pa ne može se 10-15 dana na ovakvoj zimi biti da momci nisu obolili. To se ne može desiti. I onda smo imali u nekoliko slučajeva malo teži. Ljekari su tražili da se to ide preko knjižice ili da se plati. Međutim, jednu večer imali smo onda 3 intervencije za jednu noć. Momci su odvedeni, nije niko da došli, ljekara su pregledali, ali im naknadno rečeno vi ćete morati doći na kućnu adresu da platite. Preglede i tako dalje. Jer to su uglavnom mlađi momci koji su na birovu, koji su zbog nepotizma nisu stigli u one kategorije da budu mladi, su ne mogu preko boračke, u birovu ne mogu zato što se nekome sviđaju za zapošljavanje i oni ne imaju zdravstvenog osiguranja. Dobar dan, plenum građana Zeničko-Dobojskog kantona, trenutno se nalazimo u Zajedoviću, dakle ekipa ljudi oko mene su ljudi koji protestuju protiv onoga koji se ne sviđa u Zajedoviću. Šta mogu reći, to ćete vidjeti, odnosno šta možete vidjeti, to ćete, jel, imaju snimci. Ono što vam mogu reći je 7. marta ovdje će se desiti masovno okupljanje na kojem postoje 3 zahtjeva. Jedno je skidanje načelnika, drugo je skidanje vijeća i treće je skidanje svih pomoćnika kod načelnika. Dakle, očekujemo od Zavidovićana koji vide ovaj snimak da dođu na taj divni skup, da podrže sve to, a vidjet ćemo kako će to plenum i Zenice raditi. Lako je reći, ajmo dobro, ko će kreći, evo reći ja, ajmo sad da stoji za svoje mašine ne dobije platu. A ne može. Evo ti, omladina, pogledajte. To su za njih kriminalci, što su naložili bure i samo rekli, halo, nama ovo više ne spaša. Mohikanci, narkomani, pijanice, klošari. Mislim, to je žalostno. Ljudi koji su bili na rukovodećim funkcijama, nikad nije teklo. Načelnik, ja sam njega prije nekoliko mjeseci, ako ste pratili na Facebooku, nazvao munafikom. Ja sam vjernik u poviđenju. Čovjek koji slaže kad obeća da će pomoći ljudima pri zapošljavanju, procesuiranju kriminalaca i tako dalje. I odmah posle izbora sve to slaže. I šta je ovo? Munafik. Ja vidim, obzirom da smo krenuli, vjerojatno si i ti vjernik. Vjernici su i oni koji su po kafanama. Oni koji klanjaju, a lažu, oni su munafici, nisu oni vjernici. I razlika je između vjernika, što ova omladina ne zna. Vjernik je munafika, u tome vjernik je onaj koji vjeruje u Boga, munafik je onaj koji laže u Boga. Bez obzira da li on ide u džami, da li klanja, posti i tako. Mene toga nije strah, ja sam bio hodža 15 godina. Ali mene nije stid mog babi rahmetli, ja sam potekao od barabe koji je naučio da i pije i lumpuje i da kaže ja sam vjernik i to me niko ne smije uvrijediti. I mi nismo ovdje što želimo nekog uvrijediti, mi smo ovdje što želimo pravdu. Ko traži pravdu? Pa vjernici traže pravdu. U dubini duše svi su ovi momci vjernici, samo oni to ne znaju. Jer vjernik se za pravdu bori, a pravda ne poznaje između ljudi koji obavljaju, ne znam, idu u džamiju, crkvu ili obavljaju funkcije. Pravda poznaje sam pravdu. I pravedan vladar je pravedan i prema vjerniku, i prema nevjerniku, i prema svima, da je ne znam ko na drugoj strani mora zastupati pravdu. A kod nas toga nije bilo. I problem je u tome. Ko želi ovdje? 5-6 momaka je kući bolesni. Bolesni, poprilično dobro bolesni. Svi su oni manje ili više obolili, oni su mladi, izdržljivi. Ali svi su oni obolili ovdje. Samo to oni još ne znaju. To će vrijeme pokazati. Ajde vi sad meni recite, pošten čovjek, ne mora biti ni vjernik. Pošten i pravedan čovjek, da li smije dozvoliti ljudskom biću? To ne smije. Prema tome, ko je to dozvolio? Znači, vlast je sistemski... Kažemo direktori, šefovi, poslovođe, ovo ono. Kod nas ne možeš biti poslovođa ili šef ako nisi SDA stranka.
Ili ako nisu u sklopu, znači SDP i ovi koji radi skupa zajedno, da si njihov čovjek tu. I to ti je tako. Dođeš, evo ti ljudi, ja znam, u familiji kod sebe, koji ih moram, znači odem negdje na stranu, zaradim nešto malo više para, moram ih pomagati. Ne smije doći ovdje, zašto? Zato što će dobiti otkaz iz kriva i neće imati ni 250 maraka. Dobit će otkaz zato što traži dobro. Odnosno normalno. Evo, mi imamo jednu krivajnu radnicu koja radi. Htio sam Evo to imamo mi ispričati. ovdje gdje nam je se prijetlo bušene nam gume, gdje nam se čekuš u mraku prave, hvala Bog pa smo spremili, pa eto tako da ne smiju. Zato što su, ružna rečenica što se ja izrastu, oni su jedni obični miševi koji se gore kriju, neki izađu s nama u javnost, skupljaju neki trupe da se nama su prostavi kontrademonstracije. To je pokušano Ali mi evidencija. smo spremni i za te kontrademonstracije, jer ovdje stoji Patriotska liga, znači stoje momci koji su stojali 92. A stojaće i sad. Ja sam njima rekao, I mi ćemo nemojmo praviti problema. Zašto? Ja tvrdim, vrijeme će pokazati, da će doći vrijeme za ljude koji su budili bulni, da će iskidati snajperima 5, 6, 10 u svakom gradu da bi zaprašili svijet. Radit će to. Ljudi su žrtvovali daleko više i hiljada i desetina hiljada života da bi sebe sačuvali na vlasti. Što neće oni nekoliko stotina u Zemun kantonu žrtvovati? Hoće žrtvovati. Evo vidjeli smo i u Zenici. Svi ljudi koji pokušavaju da razvale one stvari, ima toga i ovdje, sa manje ili više intenziteta. To su ljudi koji su implementirani, pa čak i među nas i među vas i tako dalje, da razvaljuju. Opet je to s istim Šefikom jako dobar. 1993. godine sam s njim razgovarao u Zenici. Tad sam ga zvao da se uključi jer je već vrijeme bilo i rata i tako dalje. On kaže, još ja ne znam gdje ću, da ja izvagam gdje će mi biti veća korist. 1993. godine. Šta ćete vi mene da kažete, sada dođu na plenum u Zenici ljudi koji nisu učestvovali ni u čemu, ne žele da se bore ni u što, sad se bore sam za stolicu. Šta ćete da kažete za tog čovjeka? Mi to ne damo, mi to izgonimo, mi stalno ovdje kontrolišemo ko je taj ko je došao radi nekakvog šićara i mi ga eliminišemo odavde. Šefik je ušao radi interesa i dok bude imao interesa otiće. Čim prestanu njegovi interesi, on će reći ja imam dovoljno, ćao, vidimo se, ja mogu da živim bez vas. I naši zahtjevi su više upereni na procesuiranje onih koji su zloupotrijebili svoje ovlasti nego na odgovornost onih koji su sad trenutno tu. Što se tiče Zenice, To će biti izvršenje plenuma, znači Zeničkog dobojskog kantona, mi iz Zavidovića, govorim ime omladine ovdje, mi vas u potpunosti podržajem iz jedne nade da ćemo bar ti nešto promijeniti. Neka to bude i malo, ali da promijenimo, da ne bude ovako kao što nam je sada. I znači uvijek možete razmišljati da imate nas uz vas, a i mi kontamo da vi nas podržajete. Naravno. I hvala vam što ste došli ovdje večeras.